Camau, mynediad 2, uned 18. Camau, mynediad 2, unit 18. Gorffennol. Dril 1. Sut ddes di yma? How did you come here? Ateb, answer. Ddes di yma ar y bws. Ddes i yma yn y car. Ddes i yma ar y beic. Ddes i yma ar y trên. Ddes i yma mewn tacsi. Ddes i yma yng nghar Steffan.